Hello. عزیز سلام علیکم نگاه کنین برادرجانو خواهش میکنم نوارا پهن کنین خوش رو لایک مونین کامنتاریات نبناسونین منینیات نبناسونین که کدام برادرت که همینجا اومدی جایی که ایشونو دستم همینجا ولی بعد درونش هم داریم بعد میگم تو برادرا خوب گوش کنین برادرجانو قرار داریم در کاتلنیک خواهش میکنم از برادرایی که همینجا اومدین التماس بنویسونن شون میکنم برادرا باز ما درون میریم подробно ایشونتون میتیم یک بار دیگه سلام علیکم دکتر جون سلام علیکم خیلی لکه ساز خوبه سلامت خوب تنج برادر عزیز خوب گوش کنین برادرو خواهرو اپو مادرو مقصد ای یک چیزی هست که لوبوی تمون در اینترس نه لوبوی تمون کوشش میکنیم که یک دختری پروفسیونال نیست سوز باشه مقصد دستی سابق داشته باشه یعنی که همه طرفه باشه ده برادر جانو برای اینقدر برادر عزیز ما این امروز اومدیم پیش دکتر قرار داریم در کاتلنیک کاتلنیک بله بله کاتلنیک جای مترو کاتلنیک میکرورایون یوژی دومی 14 شنیدیم برادر عزیز مقصد این حال در همینجا قرار داریم برادرو ما همین لبوی جو مسئله همین دندون دختر همین مسئله همین اینجا فقط توقع برای دندون ای برادر جانو همین مسئله دندون لبوی جوش برادرو در اومدگیم الله شویده که اگه میگن داروشون تعریف نکن من هم داروشون میگم در لبوی جو میگم که مقصد بهترینشون ده برادر عزیز توصیه‌تون میتونم که کدام برادرایی که میخواین مثلا یگام دندونتون یگام پرابلم همه طرفه ولی ما ویدیو را میمونم ما ویدیو کردگیم لیش نه خدمت چسبوندگیم کارات که میمونم برادر عزیز ببینین مراجعت کنیم برادرای عزیز بهترین دکترهای همه طرفه کاچ استیمی برادرو دکتر جون یک دو سخن که گابزا خوش رو انا مقصد همه طرفه ده سلام علیکم برادران مادران عزیز نام من سعید من دکتر دندان خیلی سالها شد که در همین شهر روسیه تجربه آموزی داریم و خیلی سالها شد که دکتر دندان شده کار میکنیم مرحمت خدمت ما لازم باشد اگر ما در خدمت клиникаи мо номаш Самодент адрес суроғаи мо метро Котельник микрорайон Южный дом 14 برادرها خیر розии худо бошад мо албатта ки дар хизмат ҳастем кӯшиш мекунем ки як кори хайр як коре ки дар ӯ розигии худо бошад розигии бандаҳои худо бошад ҳамат муроҷиат кунед برادر عزیز بعد ژلاتین کدامید که گوشتینگیر باشین مراجعه کنین یکا گوشتینگیر بهترین گوشتینگیر ویدیو تایی پرتم بمونم بمونم تماشا کنم چه خیلی خیلی همش گوشتینگیرم نما دیدم پروسا دیدم دار چه خیلی خیلی بچه اینا برادران نگاه کنید دکتر اینا دختر های میاید همینجا دختری میکنه بو میرود در مسابقه ها الحمدلله اشتراک میکنه الو برکت دارم ولی میمونم تماشا بقى بس بقى بقى شكا بقى تيني Бутро, учку. Вау! Учку. Все, вазари. Hello!
красавчик, пушка. Никтаджабан. ҳар шаҳр ҳастанд. Тамоми ҷаҳон. Барам хадар биёем бардори азиз, ек беҳтарина. Худо нигаҳбон ту боша. Боз паро дорем дар утоқи дигариш. Иш ҳами рӯ паро мона. Аз ма ҳамара хушу подробно боя бурдга ишонтон метам. Доктор, салом алейкум. Салом алейкум. Хеле ага, сӯзи хуби, саломати хуб. Худованд сол бошта бошед. Ма институди шӯъбаи фалак тамом кардагим. Овозам баланде. Ана худат кам тарак паста. Баланд гап зани бо беҳад. Тамом иншоалло. Бародарҷоно, қарор дорем дар утоқи дигариш, мақсад ду утоқ аст, алҳамдулиллоҳ. Хайр тозагиш ба худо гап надорам бародаро. Ҳама усул ҳама мондагия даиҷа, вале ман охирда ҳамаша ишонтон метам. Хушу бародарҷоно, ана бибинен, тамошо кунед. Доктор чӣ гуфтани? Гуфтаним салом алейкум бародаро ва хоҳарони азиз. Номи ман доктор Иноят, ҳамчун духтури дандон кор мекунам дар шаҳри Москав. Ба адресу микрорайони Жидон 14. Ягон хизмати мо боша, марҳамат, муроҷиат кунед, мо дар хизмати шумо. Номи клиникаи мо Самодент, марҳамат, мо дар хизмати бародарони, хоҳарони тоҷик. Ҳама миллати неважно. Бале, бародари азиз, шарт нест ки мақсад ай процессияи кориш гап занам. Мисол ай процессияи кориш, ами биё ку. Биё бародарҷон, ами биё маъқулат нашуд ку ман фарёд ка ҳамиҷа биё, ами се-чор шатам бизан. Барои ман медонам да, ман дидам аз ҳамада аз мен укол ами укол ман метарсам да. Бача аташа худо бошад ман ами укол ҳамун қабули ҳамун қа метарсам. Ами ҳамиш кифояе ки меои укол медиҳад хеле дарак намеёбӣ. Иншоалло вале барам қа бародаро ҳама тарафа ба тамоми нозукош меои алҳамдулиллоҳ кор табуд мекунам, мезани мера. Дар клиникаи мо бародари азиз ҳаста ҳар намуди врач, терапия, ортопедия, хирургия, имплантация, ортодонтия, ҳамчун духтури занона ҳам ҳаста бародари ҳастанд ки бале бародарое ҳастанд ки мисол мегӯянд ки мо духтури занона дар корай барои оилаошон. Марҳамат, метавонем запис кунем, записқатӣ ва основном записқатӣ қабул мекунем, барое ки бародарое ҳастанд ки беззапис меоянд. Бисёр ждат мекунем, мегӯянд чӣ мо ждат мекунем. Мисол запис кардагӣ боша ва агар 20 касам бошам, одами запис кардагӣ аввал қабул мекунем. Барои ҳавай хуб мешаванд ки занг задан, запис кунанд, мисол хуб мешавад ки беочат қабулшон кунам. Ҳама намуди раздели имени стоматолог ҳамаш ҳастад. Иншоалло ки марҳамат, мо хизмати мо шумо бародари азиз. ин ҳами хез бародарҷоно, дига ман алло шоида намедонам чӣ бигӯм. баъзе тарифам ҳастанд, ҳама тарафаҳанд. Бойна 10 бор гуфтам, 20 бор мегӯм, агар 100 бор ки бигӯм арзанда ҳастанд. Барам қадар бародаро просто биёен хитон мефаҳмем, баъд мегӯ ки на самом деле ҳами вола агаре як сера совет медода ки мақсад качественный сос ҳама тарафа. Иншоалло хафа намекунем бародаро. Вале ман медонам даже киҷо чӣ хел муомила мекунад, чӣ кор мекунад, чӣ кор намекунад. Мақсад чӣ хел тавобат мекунанд ҳама тарафа да. Иншоалло. ҳаста ҷоҳое ки пас намезананд. ман рафтагиам худам да. парво ягон чиз надорам. главне ами суша бигирам зана барава. Ман айёра ҳамаша худам дидам гузаштам. барои ҳамқа бародарҷоно биёен дар хизматаи ҳама тарафа. Инам хел чӣ бигӯм дига бародарҷон? Ягон одам ба ошибка намешавад, бо ошибка бо чӣ дорад? Миги ҳеч ягон чӣ надорад. Мегӯ бародар инҷош намехел, инҷош намехел. Иншоалло ки бо хуба бо ислоҳ мешавад. Хуб мешавад ки ба як чизи гап бародаро гап занам. Бародароне ҳастанд ки мисол занг мезананд, мегӯянд ки гап занам дандони ман мешавад ё не. Мода консултация беплай, ҳамаи разделаш. ҳой вай ортодонтия боша, ҳой терапия боша, имплантация боша. Мисол хуб мешавад ки як бор бинем ай пеш. Консультация ҳамаша мефаҳмонем, чанд қа вақта мегирад, чанд сум мешавад. Мисол баъд ба дониста точно гап мезанем ки ваям мисол метавонад чӣ хел мешавад моям. Барои ҳавай хуб мешавад ки як бор ай пеш дидан дорад. Консультация мода бепул аст бародари азиз, ройгон аст. Ҳамаша мефаҳмонем, фаҳмондан чӣ хел рентген дорем, компютер ҳама чиза мекунем. Мисол имплантация ҳаст бародарое ки мисол намехоҳанд сиёмни протез мондан, имплантация мекунем клиникада, ҳама чиз ҳастай. барои ҳавай муроҷиат кунед, мо хизмати брекет ва аса брекета мемонем ҳамаш запис. Мисол безаписа қабул мекунем, ҳаста бародарое ҳастанд ки меоянд безапис меоянд бисёр ждат мекунанд. Запис ки ждат намекунем, ҳам вақт намеояй, воврима қабул мекунем, кофта ҷавоб метем, мо рӯзо мерем. Меха бародари азиз, маслиҳати барқавл. Шунавидем бародари азиз, марҳамат муроҷиат кунед. Я пок за ҳамин дуро ашон така.
масалаи дандон монем, пломба мемонем, лечение периодонтит, пульпит, имплантация, дентальная имплантация, терапия, хирургия, протезирование, полисионное протезирование, хамаша хаминҷа мекунем. Клиникада ҳастам. Барои ҳамин дандон, барои ҳамин гуфтига по даҳон, ҳамин чизе лозим бошад, иҷа чанд номади врач кор мекунем, асано мо доктор Саид хади ҳаминҷа ҳастем, остаткаи остальные врачи вай меоянд записка кабар. Баъди осмотр рентген кардан дар кор. Баъд рентген до и после рентген мекунем, ҳамаша мефаҳмонем ки ҳамин хел хатогӣ нашавад. Ҳозир чӣ хеле мегӯӣ ки запис таку як кас ҳаросима дорам, ола видеора мебина. Як кас ҳаросима дорам, як дандонаш ҳамҷаш нест. Мега ки ман ҳамин барам ҳеч наганам, гирам часпонанаш. Мегӯям бача, ӯ хел намеша воспаление может дошта боша. Бале. Дандони ҳаста бородори азиз ки меша як рӯзда восстановить кунем, яъне ки созиш кунем. Дандони ҳаста ки аз сабабе ки бисёр вайрон шудага як моҳ мекаша лечениеш. Вақте ки рентген мекунем вай воспаление процессай, вай бояд чанд пур лечение кардан дар кор, пеши доктор омадан дар кор, барои ҳавай як борда фақат баъди осмотр гап мезанем ки чанд бор мешава. Маслиҳат бородори азиз. Зинда каркади мақсад ҳама тарафа рафтагия бародари азиз. Ҷои шиштан ҳама тарафаш уҷаш утоқи наз доктор бародармон якамон иҷаш омади авҷаш ҷои якай дигаримон марҳамат биёин бародари азиз мақсад бародаро дар хизматам.